Kalong ka jinkmen bat ka jingyo min sim ya kinong sumatin rai ha Ri-Bhoi district ha ka balang ba ka song jingirap jong ka sarkar jala kaliyo bantay bat Plie ba menta ka singi ya ka jaka ay jing sumatin rai lang ba kidaway ken bat hapams Ri-Bhoi district kabalatip kom ka Megalia Traditional Healing Clinic kaban page bat khmi da ka Ri-Bhoi Traditional Healer Association ya ketika jaka suma dawai kenbat lawan man Plie ba da ka kong amperin lengdo Myntri jong ka tanat ka Koit ka Khiah kum ka kongsan ha ka jingadon lang uba Meral Bonds MLA ka nongpo u Dr. C Lendo MLA ka umsning uba Balajet Rani MDC ka nongpo u gunan ka DB Joint Secretary ka Sarkar Jala but Member Secretary BRDC kinong ilam jong ka RBTHA nado uba Jasper Mani President ba Ellington's Secretary lembat kinong sumatin rai na kaleng ka Ri-Bhoi bat ka jala hi baro kaway. Ia katay ka jaka sumatin rai lang ba kidaway kenbat latay ha ka jinglut kumba pralak tangka AA lang ba jong katnat Bioresource Development Center Shillong. Nakaliang uba Jasper Mani kum a president jong ka RBTHA ulapan pao ba kani ka dekajing po sniw jong baro kinong sumar kasi banang penim ya karukom sumatin rai kamtam ban penne pensaru ya kidaway ki kenbat ha ka bakum ka kanuhun hi kamkwa ba kani ka jihikai da kilong shua manshua halo kidaway kenbat bat kirukom sumatin rai kindu kindam no henry bandang treshitom ban penne pensa ya kate karukom sumar. Yes, super one is always nice. Nagajing kemen nga IT ya kenika jaka sumar syafi i doktor ibadan ka sabto ka oh itu dokter ano jadi kita nggak posisi sini lah arpo lah tu kita bisa lasai sinabi yang lasai sini ya ni jobo pun selap mungkin memang Bapaka bat khamtam bat kentiu ya kenika rokom ai dawai kan bat jangi syadu kiri nong way bat khamtam wat sya kiniki syabar Mrs. Amperin Lindo yung someone can really ulang medicinal ma high value of medicines di kita ki baro ngimdey ban shuya kana para mangi ngimdey ban shupet bakata ka kana kaya nga syakikon ki nga ban hanga lelay nga tharay ngam pat chulek shim dawai kasi si simpro yikikon ki nga te palay galilaw magtulak lad no Inray lada pila pan aya ka certificate ya kung kani kicing sumar. Karay wadangiru nin sastang pan pai kmat biang. Siya kita kidaway kita shim kibanum ban ya kamet but num complicate mas side effects of medicines mo. Painkiller pat uban kruat sa iyong liver, uban kruat sa iyong kidney tip. Saki medicine sa iyo de. Kiba saki doktor ayu de kiban long affected by these medicines. Tingas ngau ba ladang ila pan rejuvenate lanay ban penimbiang ya kata. Nga tharay kan hasipon na marka sumar te. Kasumar kadai ke ba baro hi kijat pan reo kidon laki jong girukam sumar kamtam lelay mangiki tribals na marngila syong umdum labon snempalan. But ni rely halaki jong ki medicinal plans but I daway ni.
Kapon pun snem kalat long kenin dan mentang haki snem kendit. Sipau kat sana atau snem pilas dang ban yu i kinos. Syaki shnong gijong pi bisdang ban yu i doktor. Si sin arsin si tayo. Di kini kijing wan kajing keu jong ka imlang ka salang tengkat ka pengklet yangi ialah ka jong ka value kani ka jing koridor jong kani ka knowledge ka bangi hap banyada ni hap man perha bat ni hap samlem sya kita kin nong sim pateng ki banwan hakisni hakia na Malaysia man. Nagaliang kejongar hukum Ri-Bhoi Shimet Haibor ibarit nila persang iwan Myntri lang bat Ri-Bhoi District Traditional Association ang ni. Kinong yalam dupi kibadan. Lajuan bani kendu bat kila juyo bani snok ti. Haibor ibarit sibun patla bani rap. Kendeng iseng kuen ban nagaliang dong ke BRDC. Apo dong planning department ha kapa lala ban peniyang ya kani klinik tumni kumbakalong. Ka ministry jong ka ayush jong ka sarkar pedeng. Kani ka mapit kerpang na kabanta jong kini. Ha kabala persang menta nalor badibat ka ayurvedik, homeopatik, Yunani, batiwi-kiwi kibahap apo ka ministry of ayush. Bayi kani kerpong sumar jongi ka bagidan apo menjela ka jongi. Ha kabap hibi penek pensa ado menta. Day banyo ka jing itu ka recognition bahkan durung lang angka kenang di jing era ka sarkar pedeng ka hikmat kadu sem ardiar katsau la penmi ya ka ministry of ayush ka banpek kerpang na ka banta ini kisah iba kerpang iba hibidan ya ka ba empat la bahaban regularize ban bube ban bu renti kumbalong ni urang ba bandan ki SOP, bandan ki rekom ki babiang, bahkan biang bakin dan ki record ki babiang, jadi sumar ki babi dan bahkan kata